just kembali mau, dari besok berbat yoman, dengan hal di kompat beri dan rumah, yang ada di Yesus. Hallelujah. 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 Bless God, Jesus. Bless God, Jesus. Heroy Jesus. Heroy apa kota? Heroy yang sembuh. Aku balikom, ide yang balik sosmed. Ke ngabak ini bayangnya, ide si para aku. Ke nadal bacaan semua ya ublay. Nama ulang kecil nanti ini, ulang alam ini, akan dikebalang kebukuan, kebalang katolik. Mensuang nadal dia kan yang kasih, nadal yang kasih. Bagi para jemaat ide yang kasih. Adian mai lalu kebalang ublay. Bangapat ayo kekajipan. Kebawa suai ulang kunya. Malas guru malam malam, amdan pati beliau amdan berkata. Mereka layar rumah ini kan, malah lepas paknya, malah lepas paduan dalam play, dalam presbyterian, nanti yang kasih, malah lepas paknya ini. Mereka yuk aku buat muka lepas jual, kebalang play, kata lagi cinta. Ngabuat na yung maning, lagi na yung maning, ngapang din. Ngalong kumpang, ngapang sul. Ngaptip, ngadang hae, ngasak hae, ngasyongkat o ngaptip. Andray na jimplilan ko diyang blay, kabulang ta, yung medyo nga. Kabulang pasyaw, yung medyo nga. Banganlay, kagani kabalang kabukuat, kabalang katuloy. Mas numan ay uyo, namalang pasyaw, yung lang sport, yung medyo nga. Bagayan yung kita, ngalong kasaki. Basta siya, ublay ulang baik, ublay ulang siya, ubaghay mo, ubay snay, lang hidup, lang hiruspa, lang ilong di mapapkat mo kanyo, ubay yun, kung tao lang hot, yang nga mga siya kapag South Super Parish. Bala ka deho, sinang alajar at way, kapag sinang mo nga, mga nimpadyan, kakiliyang man niya bukul, kakiliyang man niya katuloy. Balhagta, ulang ta, yang nga, lajan sisnang, malaung ka dolon, malaung ka magsin. Malakran ni may no pipriyo, malakran ni may mo mga kwa bandrong no hagkatlik, na kwa bandrong no hagkatlik. Imayro iklang alatiyan, ilang perkat, bakapuan na kwa kanay. Hagajit siya, iba yung sa pinsuk, ingabang na ikatlik. Henry, najudway yung ang natikha ko na bandway. Syubat na ito, rosary, baba, ipaday na ayang pangadibang buwan ng kasi. Henry, halasmi babaan sa buwan kasi buwan sa iyo ay kabaptisma. Nilawan panitong nililando. Banayang nga natakabaptisma. Pangakwa bandun sa Kristal Katolik. Makwa ba ng Katolik? Henry, kalong kabapura, kada ilando, ilatuwe nga mga detang mga mawin ng Katolik. Henry, ang dalawan siya kajaka, siya kayensa, at mga Lapoy pakat, ibaro siya yung isang nilalang Katolik. Niyarisli sa baro, niyang kumpang nilakwa siya sa pagkabaptismo. Isinulungo, ano nga sinulungo, kumo imay, kwa badbuod niya. Na makadali kalanti, siya nga bang kwa badbuod ng Jisu, na mamahigin niyang kasi. Yung patsuto, ano ka na Jisu, kata. Dahil katagapon, dahil lang pa, kasi iya diyang ukta, ito mo diyang. Kung tayo nalalay, badbuod lang yun na, ikwa, yung abang, maniyari na rin. Yung manbuat lang kalong kuno, ringkat padublay, ringkat padujisu. But, halatag ako ba? Naluot mga rung Kristan, naluot mga iyo, baptisma ko, sinang ajar at kaya. Kung pangalong kuminan ka, nganton tutsyo hakakli, na mga dal ka jimpang kabukli. Pagkawin, mga dal ka jimpang kabawusoy, te, ikaw niya. But, nganton jing tutsyo, hanggang kanan niyo. Ngayon, kung mangayat na ito pagkain ko boblay, mga tagsaki ng tagsisya, boblay, tagsisya. Boblay na tampa, ikayin ka sa dyan. Lakais na mga Asia, hindi ko sinayin ito boblay, ngayon at yan. Hindi para kami dyan, ikimi doon, iwan. Kaya, hindi mo magsura ang kain, kiling pangling, kajing sitong balapalan, hindi mo
Katolik, kebamairan yang seluruh Kristen. But ila yo at kajimpang kiri, lakad wai, la shimdawai terkoi, la le kulung terkoi, handre nakasin khatu, ikhat yana, tuan shiyim juma, abangalan iyim jumi, tada idon pana iyim jumpa, ngalungo asisya, tada idon pana iyim jumpa, balai iyim jumpa, ngara ale grocery, rengka-rengka pokok iti, kusang tipsu kuna berjuai, tipsu kuna berjuai, kuna bergerak. Dengan ada suara dan jenis. Bagawan yarabi syuyam dalam penyam tak kipang dan itu beriu kipang lempat isu dalam isu antara sedang sebenarnya kali kejami kerekam su. Terhadap sedang arah jalan keluar dalam kelas istomjul kita lawan berpaduan yang populer seperti dalam jodoh. Tilaw nga baikwa ng Kristen Catholic. Dahil ibang inasam ng mga Kristen balang utik, ang balang utik. Dahil may ipa-ikwa at panbuot yan. Dahil mga ayaw ang naman kajami, yung siya ay kanati, kababha, kabublay, makot na kabataj ni. Badaw snam, bakla, snam ara-jara, solo niya ara-sumay ng tao, Disemba, ng bakla. Iyo, jipang kabajul ang kasabot. Hapo Robert Hospital. Hanggang po Robert Hospital at kabesh po ICU. Makajimpang kabajul na kajul. But hajin siya yung intervention pag kami yung nandiyan nila siya. Dahil kami yung imgang simsyon. Siya atau kajin siya untuk beriu. Lalu kuala nga mandal na jari. Isu why wala kajatan kalau kepada tak tanah mission why jadi ahalu keluar tanah. Henry isu slow isu kam bayong ngakwa berkedung dari jendong ngakwa berkedung gendong ngakwa iyo eka baptisma. Dan kita ngakwa isu barang-barang ini kita ngakwa hospital lebat kan may berjaya wajib pada sasumen ni kepang ikut-ikut nang kebentar jikam kejauh dilawan andalawan mai pati beriu siapa yang mana tidak mau ICU lada rush forward siapa yang tidak beriu Henry napor Robert Hospital kita orang yang koi dan awal kan dia ipang dia muncul dan kita kuat nira meski Paris kalau orang ini hilang no mental beran bangai baptisma walaupun artinya idea oblation ya oblation mau ulang kita rush for South Paris padahal tak adalah video eka baptisma yang hisbab shtorbia rasan dan po Negeri Hospital Negeri labu besh po ICU yung kerana sure ba yung kata keluar nama selang dagan kata ICU mereka po perkat baru si kata jiwa ke Jepang ke Joni hai di dalam Jepang ke Jepang ayo ke bagai kelio ada lalu bayo ke baptisma dalam buat ke hospital apa Negeri Hospital dalam ke Jepang bayi Jepang kita department Roy ini long sakit yang bertahu para jangan lada ulang yo ke baptisma ngati kana para jangan ucap lagi yang takti cuma Jepang kumbau terang kumbau nai bajir baka Jepang baru kan bernaik ke jauh but semua pada you your brain bawa ke kuya kalau ni orang semua jangan lagi bless you